Фарнион коштаян заучы қаубайгун коттой мемориал он файнак. Фышык арфадны вақта ирон литературы. Иронов жагыл фыцагны фышта роман. Емзав гатайын бирата жыттой. Емзав гатам бірткондын фалтармала варттой. Фышдаруас мыштыл намадын арсыдышты шумбури жағға амандарты. Ефыцаг чинык күні фышта ауадыш қыттой ирон зырдыдышны. Курдячын поэты сарт сыбыр рауад. Мин фараш шадыртынов дамажы бахау депрессии. Уйфаштайын тархон рахаштой амарын. Ячингута майын ефышныфта фешафтой. Мемориалон файнак фашынт фарниатым качақа паришай. Фида мамафанд канын заучықа уыңкта ю янумай шғонын. Кошта кат сыбыр сарт акутта, я сарт харш сыбруди. Оттар мана шталы кудуа, яфты бажади. Яном еш фалдыштад. Уйтықайма сыдаритарны фышта, удон расыдышт ежірдея. Фышта амзавгата, катчыта, поэмата, разырта, песата. Фыцак ирон романчыны фышта, уйгуди фарнят кошта. Хеодыл сыди адаппатай спарымы шазажы. Кошта удиштыр курдят хисау. Яхишны вон кутта на литературен, на иваден, ама янон бажади, ма бажазан на литературе.